Bila baca surat tadi, maknanya ini di bawah Ottoman. No wonder lah dia tulis Anatolia. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, dia kena report kepada HQ Ottoman di Istanbul tentang kematian Konsulat Jeneral Ottoman di Singapura. Maksudnya seluruh Nusantara ni adalah di bawah naungan Kesultanan Ottoman. Tuan-tuan pernah jumpa tak dokumen ni? Mati duk balik tak jumpa, kecuali dengan Profesor Soleha. Ottoman Southeast Asian Relations. Dalam ni semua dokumen-dokumen tentang perhubungan jelas. Ini Sultan Ibrahim Johor. Ada juga. Baca tu. This is ni yang nombor bawah ni 21. Ibrahim, ruler of Johor, to the Sultan announcing the death of Ottoman Consul General in Singapore. There is already Ottoman Consul General in Singapore, in Batavia, in Mindanao, in the whole of Nusantara actually. This is valid punya documentation. Saya bacakan, Prof. Baca. Translation dia menunjukkan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, dia kena report kepada HQ Ottoman di Istanbul tentang kematian Konsulat Jeneral Ottoman di Singapura. Bayangkan, apakah itu bukan lagi bukti yang mengatakan kita ni adalah vassal kepada main Ottoman? Bunyi surat dia gini, translation dalam bahasa Turki. Translation of the telegram presented to the elevated threshold of His Imperial Majesty by Ibrahim Khan, ruler of Johor. It is reported with complete sorrow and regret that Ahmad Ataullah Bey, Consul General of the Subline State, which is negara jajahan kepada Ottoman, died this morning in a carriage accident in Singapore. My subject and I. Nah, who is subject? Subject tu Sultan Johor. Report kepada dia punya main dia, dia punya owner dia. Ni, my subject and I present our most sincere condolences to the imperial government and to the dust under the feet of your majesty. Signature ruler of Johor. Ertinya beritahu ni dengan penuh yang ikhlas, takziah yang jelas kepada Imperial Government of Ottoman and to the dust under the feet of your majesty. Debu-debu di bawah kaki tuanku. Faham tak? Maksudnya seluruh Nusantara ni adalah di bawah naungan Kesultanan Ottoman. Tuan-tuan pernah jumpa tak dokumen ni? Mati duk balik tak jumpa, kecuali dengan Profesor Soleha. Ottoman Southeast Asian Relations. Dalam ni semua dokumen-dokumen tentang perhubungan jelas. Jadi kita memerlukan lebih ramai soleha-soleha di luar sana untuk menyebarluaskan maklumat ini dan untuk membangunkan narasi-narasi baru juga. Tuan-tuan, saya tukang bukakan ni untuk Prof. Okey, sebenarnya banyak lagi. Ni dalam ni 1400 pages ke? Ni tak semua ada. Sebab ni dia bermula daripada 1800 je. Surat-surat ni 1800. 1790 tu ada. Maknanya surat 1600, 1500 tak ada. Tak ada. Surat hantuah berhubung dengan Al-Fatih tak ada. Bila baca surat tadi, maknanya ini di bawah Ottoman. No wonder lah dia tulis Anatolia.